sisitshiyale ngoba abangani bamanga amadoda abakhoshela impilo amadoda yeyi bathanda umculo nayigama ngingumandla ndabuka laphana emakuze zekutshishe laphana njalo isapotini laphana abalandeli zethu ziyatholakala ku-YouTube laphana naku-TikTok ku-Facebook laphana ithola ingoma ye-MK ngobunandi bathathu sicela isapotini kakhulu balandeli likahle lapha elikhona nigama ma-7 ukuzalwa ngo-college ngibuya phansi le kobodo emsudisini nje ngibona ngilapha ngiqembu le-MK so mina ngidlala unyaka ngiyadlala ngadabayile ngiyajabula ngijabulisa MK ingoma zethu ziyatholakala ku-YouTube Facebook TikTok mina igama ngibizwa ma-7 ku-TikTok uma ufuna umbona ukuthi ngichila njani ngiyachila cheka ku-TikTok Ngibuyela salubonani balandeli bathandi bomculo enigama lami ukhalanga ndlalela iqembu lema-MK Super Sound limbona nginje ngiyimi namhlanje i-MK Super Sound bantu bakithi abangaziyo vele ngobuningi baba bangazi ngokhalanga la ku-TikTok umbizwa ngokhalanga le-romantic umfana ophuma phansi emgulubeni endaweni zakomaninji umfana onyathela unyawo ukuze kuzwakale kodwa uma engenile so uthola ukulilizela omama bethi ichinjana phila igama usilenda ngofana ojevela MK Super Sound sibe sicela isupport yenu bazali CMK Super Sound mina okuzalwa uMethuseni nyathi ba igama le band usilenda boy akuma backing lapha uma vocal yanthola sicela nje isupport yenu bazali ngoba sikhona ku YouTube khona ku Facebook ku TikTok